Prestani snimati. Nije. Crveni i zeleni. Koliko je snega tu zimi, a? Puno. 2 do 3 metra. Hej. Hvala te. Čuj Neše, teraz smo glik pred tam, ko je Jakov fakt doma. Ajde, vozi. Kad ideš sa Modrića, onda imaš jednu cestu desno i jednu cestu lijevo. Ideš tam lijevo. Ja ti normalno izbija na Libinje. Ja sam tu, kad cesta ukrene, malo ispred Modrića, sa zadarske strane, ovako ide, znaš? Da. Tamo sam išao pravo. Koja? I kaže, sreo sam gore neke. Kaže, tvoje su ceskim tablicama. Kažem, da. Teško ćeš nazad. A kaže drugi bio, oće, pa to ti je terenac. Ja. Pa išao sam došao sam bez problema, ali malo sam na fotografiji. Šta su ovi? To ti ti... To ti je Stonehenge, a? Kopajski Stonehenge. To ti smrznuti partizani. Možda stvarno vidiš. Stvarno ploča. Uvijek su u parovima. A ja ih gledam dole, pazi, tako sam visoko da ih gledam dole kako kruže. Znaš kako? Desno. Sad dolazimo na plano. Vidio. Čak. Ja sam. Hvala. Marija Otkupa-Lovačka kuća, to su naše dečki. Pa dobro, put je okej. Evo je, restoran. Ajde.
Klokica stiže.